sibingelela bonke abantu abasibukelayo Ngonyama lo bamazi abantu ukuthi useJimistini kodwa kwamanje besiselapha ekhaya eMtubatuba njengoba nibona sisekhaya izindlu sakhanda njengoba nibona sisekhaya kwamanje kodwa-ke engifuna ukusho ukuthi eGoli from kusasa lwesibili siyobe siseGoli kodwa kubantu bala KwaZulu-Natal njengoba ngasho ukuthi inhlanhla enkulu sebenayo ngoba kulo nyaka isikhathi nesikhathi ngibuya ngibe sekhaya ngibe seGoli ngibe sekhaya ngibe seGoli suka abantu abaningi inamba ukuthi inamba kwamanje kufanele niyifonele 062 017 1320 062 017 1320 into ebalulekile ngoba ukuze kube kanje uzozama ukuthi wakhe lokho ngoba abantu abaningi bahlala emadolobheni bayarenta nenyanga ezinye eziningi ziyarenta emadolobheni kunzima ukwakha lento ixaka nenyanga into esuyibalulekile ukuthi lungisa umsamo wakho ukwazi ukuthi imali ikwazi ukubekeka ngoba into esha abantu imali ayihlali so njengoba lento ikwazi ukushaya nabantu abaphatha imithi udinga umuntu ukuthi noma usekhaya la ukhona yenza ukuthi lungisa idlozi liqonde kube yindlela eliqondile ukwazi ukuthi lento oyenzayo yenzeke ngoba umuntu ophatha imali kodwa uthola ukuthi ayikho into ayenza ngemali into ayekazi ngemali ukuthi imali iyadliwa so-ke abantu baseMtubatuba sikhona kwaSomkhele Mtubatuba nje wonke sikhona kwaSomkhele from Durban, Nhlangeni, Kuphuphu inhlanhla sebenayo ngoba sesiyakhona sithwala eMtubatuba siphinde futhi njengoba ebona leya ndlela bengiveza lenye indlu yedlozi le egesi sizofaka amawindi eminyango nje bafakele koma-ceiling board konke lokho kodwa yenye indlu yedlozi le bese balungisela yona so-ke ilokho esikushoyo ukuthi wonke umuntu waZulu-Natal la ekhaya inhlanhla enkulu ukuthi bazofikelela la manje sikwazi ukubalekelela kuya ngayo ukuthi umuntu ufunani ngeke sikubale kodwa umuntu yena uzozazi ukuthi ufunani mayeze la kulapha seGoli funapha abasithinte inamba yiyo leyo ukuthi sikhona esigodlweni sikhona esigodlweni kodwa mawuza kimi umuntu akaqaphele angafuni ukuthi umuntu afake imali before afike kimi ayikho imali efakwa la ekhaya ungazange ufike esigodlweni noma ungazange ungibone ngamehlo umuntu ofaka imali abantu abafaka imali eningi abantu abasose bebonga sebekhokhile sekuhamba kahle bathumela imali uma babhisi kodwa ngeke ufake imali ungangiboni uma uza umuntu ethi ufaka imali phambili ufuna ngathi akusimina qaphela kodwa inamba yami straight okwamanje 062 017 1320 niphinde nina ku-TikTok ku-TikTok ngikhona futhi ugobela wogobela Dr. Ngonyama gobela wogobela Dr. Ngonyama ku-YouTube ku-TikTok uthi the legend Dr. Ngonyama TikTok gobela wogobela Ngonyama bese ku-Facebook Dr. Ngonyama kulungile lokho siyabonga nisale kahle sasifumela impilo siyafisa ukuthi abantu abafisa impilo sukumela impilo ungajabule ukuthi udle imali ake wenze into ngoba ozoyikhomba ungatshela abantu kusasa ukuthi wawunemali bekubuza abantu imali ngishoniseni ayikho siyabonga nisale kahle siyabonga.